tukajja Kagadi mu mpaka twasinga ekikopo ky'abaisiki habwa practice itakozire na talent eitine y'amaani kandi nsuubira practice eitukyari nitukora na tujja kwongera tusinga ekikopo tukirete kyegegwa district. Odilo kiri kikopo ekikutekanizibwa FUFA eky'abaana abato aba under 14 kandi nikyetabamu amasomero agakuba gagondeze kyetabamu nikitandikira rulengo rwa district nibehandikisa nigazana kuramu inhageni somero limu nirigenda ha region. Ninyenda kwanza kusimba director wa Source of Light Primary School Kibuye kandi nsime n'abana baisiki banu abugenda bakazana mpira wa district bakabisinga bagenda ha region Kagadi nao bazana basinga hati nibagenda kujwekera region ya Western haihanga lyona kandi obute kujwekera Western baiti Kyegegwa district kandi itwa hano Kyegegwa twino mugisa abyemizano